Yes, kanonye bifurize igitondo kiza, igitondo cy'umugisha kuri twumva amasaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 21 z'ukwa mbere 2026. Birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba tubapuditinga, tubabwira uko situation ihagaze mu mujyi wa Uvira. Ibintu byakomeye ariko kandi byamaze kuba ibindi bindi, ngira ngo ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba dukomozaho tuva imuzingo tubapudetinga, tubabwira uko situation ihagaze. Si byo gusa kandi nyamuneka turaza kubapudetinga ku nkuru zikomeye z'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda iba mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Fizi. Nyamuneka ibintu byakaze. Si byo gusa kandi nyamuneka hitwa Karamabenge ni muri Uvira Kavimvira, amasaso menshi cyane abyutse yumvikana, ibintu byakomeye turaza kubikomozaho, tubive imuzingo ariko kandi muraza kunyemera dusimbukire kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye birebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Sindi butinde ndaza gukubita mbangura zingizo zimwe mu ngingo z'ingenzi tujye kwa dukomozaho muri ano masaha mu gitondo. Bibutsa ko turi ku itariki 21 z'ukwa mbere 2026. Muraza kunyemerera rero by'umwihariko dusimbukire mu bice byano muri teritwari ya turi biri hamwe. Zimwe mu nkuru zikomeye zikomeje kugenda zituruka ku mirongo imbere ku rugamba ahitwa Masikusoni mu kanya gato gashize hongeye kuraswa. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzingo, turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye byano muri Fizi, ariko kandi tugaruka ku gice cyano werekeza Minembwe ahitwa za Mikarati ndetse na za Nyamara. Usibye kuba ku munsi w'ejo drone y'ubutasi yararasiwe by'umwihariko muri bice byano za Rugezi. Tuvugana nyuma nkubwire yuko muri iki gitondo rubyutse rwambikanye by'umwihariko ahitwa za Mikarati ndetse na za Nyamara, urugamba rukaba rwamaze gufata indi ntera. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzingo, turaza kubabwira iby'amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba mu bice bya hano ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha naho ibintu byakomeye turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzingo. Turaza gusimbukira mu makuru agiye atandukanye tugende tubapuditinga tubabwira uko situation ihagaze mu buryo navuga ko budasanzwe. Muraza kunyimira dusimbukire mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Rubiro, ariko kandi tubapuditinga tubabwira uko situation ihagaze. Si byo gusa kandi turaza no gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ahitwa za Mambasa ari Mbongo ndetse nyamuneka turaza kuba tubabwira uko byifashe, ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imyiteguro idasanzwe ku kibuga cy'indege by'umwihariko iki ngiki cyitiriwe Eurodrome. Turaza kuba tubabwira ibikoresho by'igisirikare cya FARDC bikomeje kugenda bihazanwa ku buryo bukomeye cyane. Turaza kugaruka ku makuru by'umwihariko akomeye cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje guturuka i Kinshasa by'umwihariko mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu muri Palais de la Nation amaze kubera inama idasanzwe. Turaza kuba tuyikomozaho tuyiva imuzingo, ariko kandi turaza kubabwira yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urukiko rukuru rwa gisirikare rwemeje gukomeza urubanza rwitwa Lieutenant General Yave. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzingo tubapuditinga, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza ni filime ni Yave plutôt. Turaza by'umwihariko gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugende tubapuditinga tubabwira bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira amakuru akomeje kugenda aturuka muri teritwari ya Walikale. Tuvugana ku gice cya Hembe by'umwihariko n'ahitwa za Kibatini muri teritwari ya Walikale. Ibintu bikomeje kuba ibindi bindi, ukitwa urugamba rumaze kuba rukomeza kugenda rufata indi ntera. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzingo, turaza kugenda tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera dusimbukire mu bice byano by'umwihariko muri teritwari ya Masisi, ariko kandi ku gice cyano by'umwihariko za Gari ndetse na za Mwito tubapuditinge tubabwire uko situation ihagaze. Si byo gusa kandi muri teritwari ya Nyiragongo mu mujyi wa Goma icyitwa igisirikare cya 23 kimaze gukora inama idasanzwe. Turaza kuba tuyikomozaho ariko kandi tuyiva imuzingo tubapuditinga tubabwira uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye
by'umujyi wa Goma hano kuri Taratikante Region Militaire ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye byo kuri Katedrali y'Abagatulika turaza kuba tubikomozaho. Nyemerera twirukanse cyane by'umwihariko tubabwire yuko ubu tuvugana urukiko rwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwatangaje kuri uyu wa kabiri tariki ya 20/1/2026 icyemezo cyarwo ku byitambika byari byatanzwe n'ubwunganizi bwa Liyetena Jenerali Fremeniyave Ilunga wahoze ari umuyobozi w'agace ka gatatu k'ingabo zo muri Kivu by'umwihariko muri Transzone de Defense. Nyuma yo gusubiza inyandiko rero imwe rukumbi yatanzwe ku ruhande by'umwihariko rw'urukiko ibyavuyemo n'ubusabe bwo kurekura umukiriya wabo w'agateganyo, urukiko rwanzuye ko ubwo busabe bwakirwa mu buryo bwemewe n'amategeko by'umwihariko bukabura ishingiro, bityo rutegeka ko iperereza n'imanza bikomeza uko biteganyijwe mu buryo budasanzwe. Mu iburanishwa rero riheruka ubwunganizi bwa Liyetena Jenerali Fremeniyave bagaragaye bise amakosa akomeye mu mikoranire y'urubanza, birimo kuvuga urukiko rukuru rwa gisirikare rutari rufite ububasha bwo kubaburanisha, ko abatagombaga gukurikiranwa batabanje guhabwa uruhushya rwa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko yafashe rero mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri rusange. Kuba rero iriya nyandiko yakozwe by'umwihariko zitubahirije ibiteganywa n'amategeko hashingiwe ku mpamvu zo basabye ko afungwa by'agateganyo, ko izo nyandiko rero zivanywa mu biganiro by'urubanza ndetse n'uko urukiko rwiyambura by'umwihariko ububasha bwo kumuca urubanza mu buryo budasanzwe. Liyetena Jenerali Yave Ilunga akekwaho kugirana imikoranire n'abantu bo mu nzego zigereye James Kabarebe w'u Rwanda wo mu ishyaka rya FPR Inkotanyi kuva mu mwaka w'2020 yari yaroherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yagizwe umuyobozi w'agace ka gatatu k'ingabo za FARDC, agace gafite akamaro gakomeye mu mutekano w'igihugu, kuko by'umwihariko ari agace gafite akamaro gakomeye ku mutekano by'umwihariko kuko gakubiyemo intara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, Ituri ndetse na Minima ndetse na Chopo. Iraburanisha rero ryatangaje ko haseshwe hafi imyaka 3 ifashwe mu kwezi kwa cyenda mu mwaka w'2022. Uzwi cyane ni Taiga Fremeniyave ubarizwa mu basirikare bakuru bakomoka mu cyahoze ari Katanga. Bamwe b'abanyapolitike barimo Joseph Kabila wahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumuvuga nk'urugero rwo kugaragaza ibyo abita guhezwa kwibasira abasirikare bakomoka muri kariya gace mu gihe cy'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo birego rero byagiye bihakanwa kenshi n'inzego za Kongo. Umuvugizi wazo rero Jenerali Sylvain Ekenge yigeze gusobanura iyo winjiye mu gisirikare nta moko akiraho, ashimangira ku bufatanye mu gukurikirana abasirikare b'ibikorwa hashingiye gusa ku mategeko n'amabwiriza agenga igisirikare, nyamara benshi by'umwihariko bagiye babishinzwa ku buryo bukomeye cyane. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara mu bice bigiye bitandukanye n'ubwo kugeza magingo aya by'umwihariko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo amahoro n'umutekano by'umwihariko biboneke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru akomeje kugenda atangazwa arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ni amakuru akomeje kugenda agaragaza byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'ibikomeje kugenda biba ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nk'ubu mu nyemerere mbabwire yuko mu bice by'umujyi wa Uvira umutekano wakomeje kuzamba
ku buryo bukomeye cyane kugeza ubu tuvugana ibice bigiye bitandukanye byose bikomeje kugenda birangwamo amasasu biriro bikaba bishobora kuza gutuma ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kubamo isobanuro ry'imirwano ku buryo bukomeye cyane imiryango mpuzamahanga rero irimo irahaguruka by'umwihariko akanagaragaza ko nyamuneka mu gihe ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byaza kuba bikomeje bishobora kuza gutuma igisirikare cya 23 kigaruka mu mujyi. Abasesenguzi ndetse n'abakurikirana ibya politike bati birashoboka kuba igisirikare cya 23 gishobora kuza kugaruka mu mujyi kuko kuba rwose kirimo kiragenda kigaragaza uburakari buri ku rwego rwo hejuru, kuba kirimo kiragenda kigaragaza buri kimwe cyose gishoboka kigaragaza ko gishobora kuza kugaruka mu mujyi wa Uvira. Ibyo byose birimo biraterwa no kuba by'umwihariko FARDC yo irimo irakomeza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikaba birimo birakorwa ku rwego rw'indengakamere. Ibi rero byamaze kuba bitera abatari bake ubwoba mu rwego rwo hejuru. Byose rero ni kimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse binateza ubwoba mu buryo bukomeje kugenda bugaragarira buri wese. Ikindi kandi gikomeje kugenda by'umwihariko kigaragara kugeza amagingo aya ni uko nyamuneka isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura, ivumbi rishobora kuza gutumuka. Impamvu nkubwira ni ivumbi rishobora kuza gutumuka ni uko igisirikare cya 23 kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano w'abaturage uze kuguma by'umwihariko uhari, mu gihe FARDC n'abafatanyabikorwa babo bo ibintu byose bamaze guterera iyo. Ibyo rero bikaba bigaragaza yuko umutekano ushobora kuza kugumya kuzamba ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ariko kandi andi makuru akanagenda agaragaza yuko nyamuneka uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ibintu birimo biragenda birushaho kuzama ndetse bishobora no kuza gukomeza by'umwihariko gufata indi ntera mu buryo bukomeye cyane. Ibintu rero birimo birazamba n'ubwicanyi bukomeje kugenda bukorwa. Ubu bwicanyi rero burimo buragenda bukorwa bukaba ari ubwicanyi bukomeje kugenda bukorwa n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije n'abazani ndetse na za FDLR. Ibi rero bikaba ari nabyo mu bintu byamaze kugenda bigaragaza ko urugamba rushobora kuba rugiye kuba rwafata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe. Bishatse kuvuga yuko rero nyamuneka tugiye kubona intambara. Ibi byose rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko zikaba zishobora kuza gutangira kugaragaza ibi mu gihe ibitero byabibayeho by'umwihariko ku ruhande rwa 23 byataka FARDC mu bice by'umujyi wa Uvira kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byatangiye kugenda bihagaragara mu buryo budasanzwe. Yes, birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu bikomeje gukomera, bikomeje kuzamba, ariko kandi bikomeje kugenda biba ibindi mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango mpuzamahanga yamaze guhaguruka ku kibazo cy'umujyi wa Uvira, byo tugiye kubivuga bwakira bugacya. Ahubwo nyemerera gato tugaruke no kuri ano makuru adasanzwe yarebana n'umutekano, politike na diplomasi. Inteko nshinga y'amategeko Amerika igiye kwiga ku mahoro arambye hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru igisohoka nayo ni imwe mu nkuru by'umwihariko yagarutsweho cyane n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse ikongera gutera ikibazo gikomeye cyane. Inteko nshinga y'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyujije muri komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga yatangaje ko hateganyijwe inama rusange yiziga ku cyerekezo cy'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ishingiye ku mubano uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nama rero izayoborwa na komisiyo yihariye ishinzwe Afurika iyobowe na Depite Chris Smith. Izatererana kuwa 4 tariki ya 22 z'ukwa mbere 2023 guhera saa 8 z'amanywa mu cyumba cy'inama cy'ibihumbi 2022 kuri
inyubako ya Laibani House Office Building i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izaba rero by'umwihariko hari abayobozi bagiye batandukanye by'umwihariko bakomeye hirya no hino ku isi. Ingingo nyamukuru rero izaganirwaho izaba ifite umutwe ugira uti guteza imbere amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda hifashishwa amasezerano i Washington. Perezida Donald Trump, aya masezerano rero afatwa nk'inshingano nshyashya zigomba kubahiriza imikoranire igamije gushakira akarere amahoro arambye uko hashingiwe ku bufatanye bwa diplomasi, umutekano ndetse n'iterambere rirambye. Bazatanga ubuhamya hitezwemo Madamu Sara Torotimani ndetse n'umuyobozi wungirije ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azatanga isesengura mu gushimangira amahoro, kugabanya amakimbirane ndetse no gushyigikira ibiganiro bya politiki mu karere. Abitegura iyi nama rero batangaje ko hashobora no kwitabazwa abandi batanga ubuhamya mu gihe byaba bibaye ngombwa, hagamijwe gutanga ishusho yuzuye ku kibazo cy'umutekano, ku mubano w'ibihugu by'umwihariko byombi ndetse no ku ngamba zafatwa mu gukemura amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama rero izafatwa nk'intambwe ikomeye igaragaza ubushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo gukomeza kugira uruhare rufatika mu kuganira amahoro, ituze, iterambere mu karere ka Afurika hagati aho umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda by'umwihariko ukagomba gukorerwa buri kimwe cyose kugira ngo uzatange icyizere gifatika ku rwego rwo hejuru. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara kugeza magingo aya, nyamuneka nyemerera nkubwire yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe. Impamvu nkubwira ati ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe ni uko kugeza magingo aya kijyanye n'ibitero mu bice bigiye bitandukanye byamaze kugenda bifata indi ntera, ariko kandi ibingibi tukaba bigarutseho cyane. Ni ibitero rero byongeye kuba mu bice by'i Masisi, bikaba ibitero by'umwihariko byabaye mu gice cya Kahira. Aha muri Kahira rero ni mu gice kibarizwa muri teritwari ya Masisi, kikaba ari igice rero kiri strategique ku waba ugifite ndetse n'igice kugeza magingo aya navuga yuko mu gihe by'umwihariko gishobora kuza gukomeza gukontororwa na M23 bishobora kuza gutuma icyitwa Bazalendo ndetse na FDLR bakomeza gutsindwa cyane mu buryo navuga ko ukomeye cyane. Ku kindi rero kirimo kiragenda kigaragara muri ibi bice ni uko nyamuneka hano muri teritwari ya Masisi, nyamuneka ahitwa za Masiko zone, ubu tuvugana naho hamaze kongerwa ingabo. Izi ngabo rero zikaba ari ingabo zigomba kwifashishwa mu bikorwa bidasanzwe byo guhagarika ndetse no guhashya imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko ikorera mu bice byano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ukuvuga ngo ibi bitero bigamije guhangana n'izo kwa General Guido Shimirayi. Murazizi yuko zamaze kuba zigaragaza ko zitazigera zihagarara ingabo zo kwa General Guido Shimirayi. Ariko kandi nyamuneka ibi rero bikaba bigaragaza yuko izi ngabo za M23 zigiye kwifashishwa muri ibyo bikorwa bidasanzwe byo gusubiza inyuma umwanzi mu gihe bibaye ngombwa. Abagizi ba nabi Bazalendo bitwaje imihoro rero nyamuneka bongeye kugenda mu kanya gato gashize basatira mu bice bituwe n'Abanyamulenge. Ibi nabyo bikaba byamaze kugaragaza ko isaha ku isaha nyamuneka ivumbi rishobora kuzagutumuka. By'umwihariko Abanyamulenge barimo baragenda bagaragaza ubwicanyi bakomeje gukorerwa mu gice cy'umujyi wa Uvira, mu gihe ibyo byose FARDC n'abacancuro bamaze kuhagera, by'umwihariko bakiriwe n'abaturage barimo barabirenza ingoyi bakabitera iyo bakabirenza amaso. Ibyo rero nabyo ni bimwe mu bintu
byakomeje kugenda bigaragara mu bice by'umujyi wa Uvira. Mu kanya gato gashize rero sosiyete sivile hari ibyo imaze gutangaza kandi bikomeye cyane bigendanye n'ibiri kuba, mu gihe FARDC yo irimo iratangaza yuko ngo M23 ahubwo yaba irimo iritwaza biri kubera mu mujyi wa Uvira, igatangira guhungisha abaturage, ndetse bamwe mu baturage bagiye batandukanye mu mujyi wa Uvira abenshi bakaba bamaze iminsi bagenda berekeza muri santere ya Kamanyora, akaba ariho hantu navuga kugeza amagingo aya barimo baragenda bawuhungira. Ibi rero ni bimwe mu bintu byamaze kuba biteza ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mwiryane udasanzwe hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC muri rusange. Ariko kandi nanone andi makuru akaba ari amakuru arimo aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi nanone mu gice cy'Abanyamulenge Iminembwe, icyitwa Abarundi batsizitsize bakamejeje bati ntabwo dushaka Abanyamulenge muri iki gice, tugomba kubaha gakondo yabo, kandi iyo gakondo yabo aho igomba kuba ntabwo tuyizi. Kanya gato gashize rero bibaye ngombwa yuko icyitwa Abanyamulenge bagira icyo babivugaho, ndetse bongera gushimangira no gutangaza ko batagomba kuva mu bice by'umwihariko by'iwabo i Murenge, bagomba gukora buri kimwe cyose gishoboka bakaza guhangana n'umwanzi uwo ari we wese ushobora kuza gukomeza kuba yabagabaho ibitero aho ari buturuke hose. Ibi rero byamaze kuba bitangazwa ndetse biranemezwa, ubwo isaha ku isaha tuzi kwitega urugamba rushobora kuza gukomeza kubaho hagati y'Abanyamulenge by'umwihariko cyangwa se twirwaneho n'igisirikare cya FARDC, Abarundi, FDN ndetse na Wazalendo, nk'uko n'ubundi bafatanya muri koalisiyo yo guhangana n'igisirikare cya M23. Ibintu rero bikomeje kuba ibindi, ariko tubashimire rero tukomeze kugenda tubifuriza kugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye. Nizere ko turi kumwe, ndetse aya makuru yacu by'umwihariko hano kuri News Lab turaza gukomeza kuyakurikirana kugira ngo tumenye uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi by'umwihariko ntagiye mu bintu byinshi, reka iyi nkuru nayisorezeho by'umwihariko mbabwire yuko ubu tuvugana mu bice byano muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko ibintu byamaze guhindura isura agitwa Soni wa Warikare. Ibitero bikomeye by'Abazalendo byamaze kuba bisubizwa inyuma. Ubu tuvugana igisirikare cya M23 kikaba kiri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano uze kugomera umeze neza muri rusange, kugira ngo igisirikare cya M23 kizaza kugoma guhangana n'ibitero bya FARDC, ariko kandi nako umutekano w'abaturage ukomeje kugenda urindwa mu buryo budasanzwe muri bice byo muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko ahitwa Masikuzoni. Reka tunabashimire dusoreze ahangaha, mu makuru yacu turaza kugaruka mu masaha imbere. Murakoze cyane.